find the first goal of this match. It's driven in and it's a clever delivery as well. And there's a good, oh, it's just over the top of him. Many movements inside the area from those in the red shirts. Again, where it would drop, here it is. So, not a bad try. A little higher block that they're going for. More pressing now from Qatar. Birikкен Arab Emirliğindeki Азия чемпионатында Катар футболчылары мыкты көрсөткүчтөрдү көргөздү. Катар эли футболго жакын келишет. Себеби Европадагы мыкты болгон футбол клубтарына бул өлкө өзүнүн спонсорлук ишин кеңири жайылтып келет. Can they take anything from it though? It's hit the shots and the save is a routine one in the end for Al-Sheeb. All over him. What a great ball that is! Oh, goodness me, that's the ball of the night. Stands here. There's career seeking advantage. It's left the circle to Kim Jin-soo. Oh, it may just to flick the upright. Азия чемпионатында Катар өлкөсү аябай жакшы даярдыкта келген. Ушул жылдын 22 январында саат 19:00 футболдун 1/8 беттешинде Катар жана Ирак өлкөсүнүн ортосундагы беттеште Катар курама командасынын коргоочусу 21 жаштагы Басим Аль-Равиндин штрафнойдон киргизген голу менен Катар кийинки 1/4 баскычка көтөрүлүп кеткен. The near post as well. Tara into the quarterfinals, courtesy of a 1-0 success over Iraq. Postoji VAR tehnologija, odnosno mnogo prolivenog znoja da se izbaci Katar koji ima velike ambicije, naravno i u narednim godinama da stvori respektabilan tim za Birikкен Arab Emirliğindeki Zayat Sport City деп аталышындагы стадиондо 25 январда саат 16:00 Катар менен Түштүк Кореянын беттешинде дагы да болсо Катар футболчулары өздөрүн мыкты көргөздү. Бул беттеште Катар курама командасынын жарым коргоочусу 28 жаштагы 6 номерда ойногон Абдулазиз Хатемдин соккусу менен Катар өлкөсү кийинки жарым финалга жолдомалаган. 25 metara i Katar vodi. Katar je na pravom putu da stigne do istorijskog uspeha i prvog plasmana u polufinale Azijskog kupa. Teškog gola, namestio se i šutirao. Nije mogao ništa u ovoj situaciji Kim Seong-ju. Đây là chữ final. Một ước mơ, một sự kỳ vọng và mong muốn của các cổ động viên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở giải đấu năm nay, giải đấu mà Азия чемпионатынын алкагында Birikкен Arab Emirliğindeki Mohammed bin Zayed stadionunda жарым финал футбол оюнунда тала ээлери Birikкен Arab Emirliğinin kurama командасы менен Катар kurama командасы беттешип, тала ээлерин 4-0 эсеби менен утууга ээ болушту. Và sau khi ghi bàn thì Al Hainos cũng đã phải nhận tiểu xảo từ phía Zuma. Is one of those who does find no goal. And here he is beyond the left-hand touchline now and swings what a run. Almost Ali juggles superbly well. He doesn't only do that, he scores the goal and he breaks the record. There's almost a slow motion finish. Look at this first touch from Almoez Ali. He knows exactly what he wants to do, keeps the ball alive, another one to set himself up, and then right into the corner. Birikкен Arab Emirliğindeki болуп өткөн футбол чемпионаты мыкты деңгээлде болду десек жаңылышпайбыз. Бул оюндарда биздин курама командабызда тарыхыбызда алгачкы жолу 1/8 кепкичке көтөрүлүп, кыргыз футбол күйөрмандарына жана кыргыз элине чоң белек тартуулады. 2019 жылкы футбол боюнча Азия чемпионатынын финалы 1 февралда Бишкек сааты боюнча кечки саат 8-де башталган. Катар курама командасы менен Япониянын беттешинде Катар мамлекети 2019 жылдын футбол биринчилигин алды. Qatar in their first ever final are punching way above their weight. Into raptures if they do. It's a header. It's what a chance over the top of the crossbar from no more than a yard out from the captain Pedro Correa and the goalkeeper Sad Al-Sheeb. Элбек Исмаил Жанулу, Телега Динабеков, Позитив программасы. Japan 1, Qatar 3.